Ako želimo hranu, naručimo, brzo stiže. Ako želimo zabavu, imamo TV, imamo mobitel, imamo društvene mreže, sve na dohvat ruke i sve to je trenutačnog zadovoljstva. I ono što je problem kod toga je to što to izlučuje dopamin, odnosno hormon zadovoljstva. A kod tog hormona je problem kad se on izlučuje zato što smo nešto konzumirali, onda se to vrlo lako preoblikuje u ovisnost. Dakle, to može brzo postati ovisnost. Naravno, dopamin se može izlučiti i kad radimo nešto. Dakle, kad nešto napravimo, kad postignemo nekakav uspjeh, također izlučujemo dopamin, ali tu se on izlučuje zato što smo mi nešto radili. I to je dobar način izlučivanja dopamina, ali kad se on izlučuje zato što nešto konzumiramo, onda postaje ovisnost i problem kod toga je što svaki puta da bi opet dobili istu količinu tog hormona trebamo imati malo više tog zadovoljstva. Dakle, trebamo popiti malo više nečega, pojesti malo više hrane, malo više biti na društvenim mrežama da bi dobili istu količinu zadovoljstva. I tako se ta razina stalno povećava, a da bi mi dobivali isto zadovoljstvo. I zato sam odlučio ovih idućih 7 dana napraviti takozvanu detoks dopaminski post, da vidim kakve će to rezultate meni dati. Već su dosta ljudi probali i napravili ovaj, da kažem, izazov i post i imali su dosta dobre rezultate, tako da evo sad želim ja probati na sebi da vidimo kakve će to rezultate dati. Nema društvenih mreža, osim dakle, na YouTube učenje, jer YouTube dosta koristim za učenje, tako da to je jedno pravilo, dakle, uopće više manje mobitela, ali i svih društvenih mreža. Drugo, nema TV-a i glazbe, dakle, bilo gdje glazbe, dakle, dok radim, dok se vozim, to isto nije dozvoljeno i nema nekakvih griskavica i hrane koja izlučuje tako nekako zadovoljstvo koja je, da kažem, nezdrava hrana. Više manje to i primjenjujem u regularnom, dakle, životu, tako da to neće biti toliki problem, ali evo već ove prve 2 točke će biti malo veći problem pa ćemo vidjeti kakve će to rezultate dati. Evo, danas je prvi dan, već sam osjetio nekakve promjene, dakle osjetim da sam znatno usporeniji i što je najvažnije nekako smireniji. Više sam fokusiran na ovaj sadašnji trenutak. I ovako u trenucima kad moraš negdje čekat i imaš par minuta da pričekaš umjesto da uzmeš mobitel, listaš po mobitelu, jednostavno gledaš oko sebe, gledaš snijeg kako pada, malo budeš prisutan u ovom sadašnjem trenutku, zaista je dobar osjećaj. Kompletan usporiš i malo posvijestiš da zapravo ti postojiš sad u ovom trenutku i jednostavno promatraš ono što se događa oko tebe, malo bolje shvatiš neke detalje i jednostavno uživaš u tom trenutku koji sad imaš, umjesto da budeš negdje gdje nisi i maštaš, a to je nešto što ti samo troši vrijeme i energiju, a zapravo možeš biti u ovom sadašnjem trenutku. Ne žurim okolo, ne gledam previše prema naprijed i ne idem previše u nekako maštanje, već sam prisutan sad u ovom trenutku i jednostavno, na primjer kad sam odmarao danas popodne, nisam dakle bio na mobitelu, nego sam pročitao malo knjige i malo sam zaista legao i spavao i nakon toga se zaista bolje osjećam, nisam onako istrošen, nekako izmoren, već sam se zaista onako osvježio i odmorio, što je vrlo dobra stvar, jer inače znam uzeti mobitel pa po pola sata izgubiti. Jednostavno poslije toga se osjećam onako istrošeno, a zapravo sam se htio odmoriti, tako da to je danas bilo dosta dobro i jednostavno taj osjećaj generalni veće prisutnosti u sadašnjem trenutku, boljeg fokusa i čak i veće motiviranosti, tako da evo, za sada su rezultati dosta dobri. Evo, drugi dan je započeo, upravo sam odradio jedan dio, ovaj prvi blok ujutro i zaista se osjećam dosta dobro. Naravno i inače imam ovakvu praksu da ujutro sam skroz, dakle, isključen od vanjskog nekog svijeta, jednostavno sam fokusiran na ovaj svoj dio i ono što je malo čudno je da nisam radio uz glazbu, nekad znam
upaliti si glazbu i jednostavno da me malo lakše potakne da bolje krenem raditi, ali evo sad sam radio i bez toga, jednostavno kad se fokusiram i malo mi treba više da uđem u ritam, ali kad uđem u ritam onda zaista nema nikakvih drugih ometanja ili i vanjskih utjecaja, tako da je zaista fokus bio jako dobar, što mi se jako sviđa, tako da evo idemo dalje, za sad je dosta dobro. Drugi dan ovog dopaminskog posta ide dosta dobro, osjećam već blago poboljšanje u odnosu na jučer, no ono što se javilo je nekakav umor, iako jučer sam rekao osjećao sam se dosta motiviranije, nekako energičnije i vjerojatno sam iskoristio malo više te energije nego inače, tako da sad danas se osjećam malo umornije, nekako sam usporeniji i više, taj osjećaj je baš čudan, teško ga opisati, jednostavno sam umoran i možda je to zato što jednostavno nemam tog izvora zadovoljstva, te neke prevelike euforije, već je onako sve smireno, usporeno, jer zaista generalno i dan izgleda onako usporeniji, smireniji, što mi se i sviđa, jedino malo fali te energije, ali nadam se da ću ovo uspjeti pronaći kroz neke druge oblike. Dakle, evo, pokušavam to na treningu, na primjer se dobro osjećam i kroz rad inače je dosta dobro, jedino naravno ne treba pretjerati pa da onda možda to ode u ovaj umor, ali evo, generalno osjećaj je dosta dobar i zaista mi se sviđa to usporen ritam i ta prisutnost u sadašnjem trenutku, tako da evo jedno taj umor, vidjet ćemo kako će se to pokazati kasnije, kako će se to razvijati, ali za sada je dosta dobro. Treći dan sam se probudio umoran, no jednostavno nakon umivanja hladnom vodom brzo sam se razbudio i onda sam prionuo na čitanje i rad koji je bio dosta produktivan i fokusiran, što mi je bilo vrlo dobar osjećaj jer jednostavno sat vremena mi je proletilo kao 5 minuta i taj rad koji se prije činio težak, sad nije bio uopće toliko težak, činio se lagan i jednostavan i uživao sam u tom nekakvom periodu koji je inače bio malo teži. I tu sam shvatio da jednostavno se mogu naučiti voliti raditi teške stvari. I u ostatku tog trećeg dana jednostavno sam osjećao nekakvu smirenost i fokusiranost i jednostavno bolju kontrolu nad samim sobom. No, izgleda je taj početak trećeg dana, prvi dio trećeg dana bio nekakva prijevara, jer navečer tog trećeg dana sam se osjećao jednostavno loše. A to se potvrdilo idućeg jutra, kad sam jednostavno bio toliko loše da sam morao odlučiti da neću danas ništa moći raditi i da ću jednostavno odmarat, i tako je bilo. To je bilo potrebno i tu sam naučio također još jednu veliku lekciju, a to je da slušam svoje tijelo. Istina da mi je bilo potrebno dosta puta da ovo iskusim da bi naučio zaista kako treba, ali evo sad je bio taj prijelomni trenutak, tako da sam tu naučio slušati svoje tijelo i napraviti ono što mi je najpotrebnije u ovom trenutku. Tako da sam morao odlučiti i napravio sam tako da jednostavno odmaram. Tako je bilo ta ostala 4 dana, ali opet sam se tu naučio odmarat u nekakvom smirenijem ritmu i jednostavno nisam tražio nekakve vanjske požude i zadovoljstva, jednostavno sam odmarao, ležao, spavao i radio nekakve aktivnosti koje su malo smirenije i usporenije, da kažem, i to je zaista bio jedan dobar osjećaj i čak sam se dosta brzo oporavio i jednostavno taj odmor mi je baš godio. I tako da na kraju najvažniji zaključak koji sam dobio i izvukao iz ovog dopaminskog posta je da jednostavno treba živjeti dopaminski post. I naravno ne u ovom ritmu 100 na sat, dakle u hard modu da kažem, ali može se napraviti tako nekakva ravnoteža i jednostavno pronaći nekakav balans. Na primjer, ako 8 sati radiš, ako 8 sati spavaš i utrošiš još 2 sata na jelo i 2-3 sata na nekakve aktivnosti, trening, druženje, ostane ti još 2-3 sata koje si možeš priuštiti da budu nekakva zabava, dakle bilo da je to igranje igrica, da pogledaš neki film ili video na mobitelu, bilo šta od tih aktivnosti koje će te malo, da kažem, zadovoljiti, gdje ćeš se malo osjećati ispunjeno.
nadam se. Tako da možeš si pronaći, da kažem, taj neki ritam, ravnotežu. Naravno opet ti ćeš sam sebi najbolje pronaći što tebi najbolje odgovara, koliko ti najbolje treba, ali kad radiš ovakav način života jednostavno više si fokusiraniji, više si usporeniji, više uživaš u ovom trenutku i onda se možeš i bolje kontrolirati. Što je jako važno jer u nekim situacijama će biti jako važna tvoja reakcija, a kad si ti smiren i fokusiran i kad se možeš kontrolirati i odabrati kako ćeš reagirati na određenu situaciju, to može puno značiti. Ono što sam još također osjetio da je velika korist ovog dopaminskog posta i ovog načina života je da osjetiš da su ti neke stvari koje su prije bile teške sad puno jednostavnije zaraditi. Jer kad nisi toliko stimuliran tim brzim instant zadovoljstvima, onda ti neke stvari postaju puno lakše zaraditi. Jer ako si stalno izložen tim brzim stimulacijama i sve imaš instant zadovoljstvo u ovom trenutku, onda ti je, na primjer, puno teže čitati, pisati, učiti. Takve stvari se onda čine teškima. A kad se malo usporiš i smiriš, jednostavno kompletan ritam spustiš na malo nižu brzinu, onda takve stvari postaju puno lakše i puno više zadovoljavajuće. A to može biti ključno u ostvarivanju tvojih ciljeva, jer nećeš uvijek moći raditi ono što je dobro u ovom trenutku, što je zadovoljavajuće sada, već ćeš morati odgoditi to zadovoljstvo. I onda kad naučiš da odgodiš zadovoljstvo i da zavoliš raditi teške stvari, onda ćeš puno brže doći bliže svojim ciljevima. A uz dopaminski post to je itekako moguće, jer jednostavno uz ovo zavoliš raditi teške stvari. Kad spustiš tu stimulaciju na niske razine, onda ti je ono teško postaje zabavno i lagano. I tako ćeš, sa smanjivanjem te stimulacije naučiti i zavoliti raditi teške stvari, a onda ćeš jednostavno moći odraditi što god je potrebno, jer će ti to biti također zabavno i neće biti toliko teško za odraditi. Evo, jedna najbolja usporedba za ovo je sa hranom. Ovo ti čak preporučujem da probaš, da onda baš osjetiš osjetilima okusa kako to zapravo izgleda. Dakle, jednom prilikom sam imao, kad sam osjetio glad, otišao sam jesti, našao sam bananu i čokoladu i u toj nekakvoj žurbi odlučio sam uzeti čokoladu, valjda u toj požudi, i uzeo sam čokoladu i bila je fina i uživao sam u njoj, a nakon toga sam onda odlučio pojesti bananu, dakle odmah nakon minutu, i banana je bila nekako bljutava i neukusna. A onda sam shvatio nakon brzog razmišljanja da je to bilo zbog toga što sam prvo pojeo čokoladu koja je slađa od banane i onda jednostavno se poništio taj okus banane. Dakle, banana je bila premalo slatka, odnosno čokolada je bila preslatka u odnosu na bananu, i nakon što sam onda imao tu visoku razinu, dakle gdje ovdje je slatkoća čokolade, a banana je ovdje. I onda jednostavno banana nije dovoljno slatka da bi bila prihvatljivog okusa, jer sam ja navikao na ovoliko slatkog i onda je ovo slatko premalo. I jednostavno ono što želim reći ovime je da treba prvo, ako ništa, prvo odradite teške stvari da bi ti, koje su ovdje po razini zadovoljstva, prvo odradite teške stvari, a onda ono što je zabavno i lagano, jer ćeš u tome, ako ništa, i više uživati, a i onda ćeš ove prve teške stvari moći lakše odraditi. Odnosno da smanjiš tu stimulaciju, i kad stimulaciju smanjiš na nižu razinu, onda su i one stvari koje su malo manje zabavne postaju zabavne, jer je to jednostavno normalna razina tvoje stimulacije. Tako da, naravno da se smiješ zabavljati i uživati u svim dobrima koje imamo ovdje na zemlji, ali treba napraviti nekakvu ravnotežu, raspored i balans koji tebi najbolje odgovara, da možeš odraditi sve što ti treba i ostvariti naravno sve svoje ciljeve. Tako da, nadam se da ti je ovo bilo korisno, moje iskustvo. Ja sam zaista naučio, kao što si vidio, velike lekcije i naravno sad dalje nastavljam, pokušavam primjenjivati to, živjeti u tom nekakvom balansu, da mogu napraviti sve što treba, ali naravno ne sad previše otići u neku krajnost i gdje ću jednostavno izgoriti i onda otići opet u drugu krajnost gdje mi neće se ništa dati ili tako nešto. Tako da, evo, ja se nadam da ćeš
uspjeti napraviti nekakav dobar ritam za sebe, neku dobru rutinu i pronaći taj balans i da ćeš se naravno približiti svojim ciljevima. Hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.